Çok rahmat. Çok rahmat. Kırgız'ın sınıfına ruhu. Hazır ağız adayında nominatsiyani topshirmoqchi. Eng mıqti Facebookçu. Bizdagi sotsiallik tarmoqdagi har doim o'zining chiqarmalari bilan, irlari bilan, yaxshi so'zlar bilan bo'lishib kelgan Baxtigul Cho'lturova saylanadi. Çok rahmat. Qarqandek Samatov hajimdan bizning Baxtigul Cho'lturovaga cheksiz razıylık bildiramiz. Olcaylar bilan uzatib qo'ysangizdar. Tamam efendim, bir minut. Hurmatlı tuğanlar, bugün geçeceğiz, kanday geçeceğinin bizge sıradan biz baylanışkada Karmanbek'e niye geçeceğiz, bize cihit etmedi. Ушундай бул жалгыз сыйлы бир гана эл аныктап калгандарды мамлекеттик уюм же бир комиссия аныктайт. Муну эл добуш берип бүт баары ачык болду десек, иш-чара жөнүндө сурап анан бизге мен кичине салымды кошоюн деп президент алып бердиле. Ошол президенттин бирөөсүн азыр Карманбек байкенин тиешеси катышуусу менен ору ойнотуп коелу. Барыңыздар телефонуңуздарды алсаңыздар, азыр телевизор ойнотулат. Telefonlarınızda dayandanızlar. Kim birinci oşol telefonga номерге çalsa, oşol kişi hazır düştü televizor alat. Siz ağay kalagan номерді айтыңыз анда. Анда bir kişinin, bir kızdı, bir balаны көргөзүңүзчү, мен ошол номерин сурайын. Жок болсо? Ага, баары достар. Баары бирдей. Жок, агай. Siz hazır жардамчыңыздын номерин айтасыз, же бирөө номерин айтасыз. Ошол номерге биринчи ким телефон çalsa, ошол киши алат телевизордо. Канчалар Мынакей, жаныңыздагы балага келиңиз. Номерди айтчы. 0702 24 0778 birinci çalgan insan televizor alат. 0703 55 47 30 0703 55 47 30 Gir!